Kung higala kay luoy na kaayo, busluton nagpurol brief, laylay mura nagtrapo. Ana amanta siya'y tarong at trabaho, apan no sa highway kaon magsigig kapas mo. Amigo ko pagkabugo, walay natilawan sa iyang kahago, bisag usa kang bote na lang pulang kabayo. Kayang sweldo niyang kwarta, gigasto og hurot sa iyang asawa, gipamalit og cellphone, lipstick, tibak og bra. Akong barkada way kwarta bisan no piso, tungod ang asawa maoy tig-kubra sa sweldo. Ana amanta siya'y tarong at trabaho, apan no sa highway kaon magsigig kapas mo. Amigo ko pagkabugo, walay natilawan sa iyang kahago, bisag usa kang bote na lang pulang kabayo. Kayang sweldo niyang kwarta, gigasto og hurot sa iyang asawa, gipamalit og